Znači, idemo pacijenti, unos zahteva. Idemo vrsta zahteva, laboratorijsko testiranje i ukucamo ono što nam je poznato. Znači, kad dobijemo uzorak trebanje, recimo imamo BG, imamo prezime, imamo broj istorije, to sve možemo, ovo je broj istorije, ovdje imamo BG, ovdje prezime i ovdje kod prezimena stavimo prva 3-4 slova prezimena i zvezdicu i onda traži. Znači sad, pošto imamo BG, kucamo imamo BG. 26, 12, 002, 745, 049, 745, 049 i traži. Tu vidimo po ovome da otvara se prozor registrirani zahtevi, tu nema nikakvih podataka, znači da prvi put se unosi ovaj pacijent i ovdje imamo BG, tako da idemo na dodaj. Zatim ovdje unosimo podatke, broj trajne istorije, ovaj pacijent ima, znači 15509, ubacimo, pa Aleksić Slađana kucamo, Aleksić, ne moramo da stavimo velika mala slova, on će sam to da poveća, Slađana, ime Anđela, onda ovdje datum rođenja 26.12.2002, 26.12.2002 i to je žensko, da, žena, broj hospitalizacije ništa pošto imamo trajnu istoriju. Zatim odeljenje, kliknemo na ove 3 tačke ovdje i iskoči ovako prozor odeljenja, to bi trebalo bude odeljenja, nazivi, šifre, jer tako je lakša pretraga, kliknemo ovdje kod traži i pritisnemo, pošto je to prva pedijatrija, znači rimsko 1, iskoči hempedijatrija, prvi hematoonkologija, kliknemo. Ovo se preskače profil testova, idemo, ako ćemo krvnu grupu i direktan i indirektan, onda idemo ovo ovdje. Kod krvna grupa i direktan IH testiranje, samo krvna grupa to je bez direktna pa se posle direktnog pa se posle dodaje. Sad, zbog dodavanja ići ću, znači ovo će izbaciti sve zajedno na rezultat po uzorku, a pošto hoću ja da dodajem, da vidite kako se dodaju analize, onda idemo recimo na krvna grupa, pa ću posle dodam posebno IAT i DAT. Znači krvna grupa, on se pojavi ovdje, kliknu levim klikom miša jedan put. I pojavi se u profil testova krvna grupa i idemo na snimi, evo ga dole, snimi. Čime on otvara prozorče podaci o uzorku, gdje svaki uzorak ima svoj broj uzorka i njega idemo, kliknemo ovdje na broj i automatski računar definiše broj koji se više neće ponavljati. Kliknemo broj, dobijamo broj koji upišemo na trebovanje 000109, evo ga, 000109 i kliknemo na snimi. Sve ove kliktanje do sada je bilo levim klikom miša po jedan put i uglavnom je tako. Kad bude nešto da se kopiralo, onda ću to naglasiti. Zatim idemo nazad. Sve smo uneli podatke, sad idemo da radimo krvnu grupu. Tako što idemo, kliknemo rezultati. Pošto je jedan uzorak sad ovdje, onda je samo ova jedna linija i ili idemo na odaberi. Znači ili kliknemo 2 puta ovdje ili na odaberi. To jest obeležimo jedan put pa odaberi jedan put. Gdje on otvara prozor za rezultati za uzorak gdje upisujemo krvnu grupu koju smo radili. Znači uradili smo dobili smo da je za Aleksić Anđelu krvna grupa 0 pozitivna i to upisujemo. Tako što upisujemo 0. Slovo O. Zatim sa 2 taba na tastaturi. Ovo je tab. Ovdje je tab. Evo to ove strelice. 1, 2.
i on se prebaci na ovaj red se prebaci ovde, gde je red za RHD faktor, znači, pošto je 0 pozitivna, to je pozitivno, pišemo poz, znači ne pišemo plus nego poz, i snimi ovde dole. Zatim idemo na više i otvori se novi ovaj red dole prečica i piše dodaj. Kliknemo dodaj i tu dodamo direktan i indirektan. Otvara se prozor dodatni testovi, kliknemo na ovu strelicu ovde, gde iskoči još dodatnih testova i možemo zajedno dodati direktan i indirektan, a možemo i odvojeno, ali idit ćemo sad zajedno. Znači kliknemo i dodaj. Pri čemu, kad kliknemo ovde nazad, se na ovaj prozor rezultata uzorak ubaci indirektan i direktan. Pošto smo ih odradili, ubacimo i njih. Znači, kao da upisujemo u protokol. Indirektan, negativan, kliknemo neg i direktan, klik na red za direktan, sa mišem kliknemo, napišemo neg. I to opet snimi. Znači, to je bitno, snimi ovde. Sad trebamo da potvrdimo krvnu grupu. To idemo ovde na pacijenti, sve radimo uglavnom ovde na pacijenti, laboratorija, znači sve mišem spuštamo i prelazimo lagano mišem preko laboratorija, ništa ne pritiskamo i desno ovako idemo i ne pritiskajući do potvrde krvne grupe. Tu pritisnemo levim klikom miša jedan put. Otvori se potvrda grupe prozor, gde je broj, moramo da ukucamo broj uzorka da bi našli taj uzorak kome potvrđujemo krvnu grupu. Znači to je ovaj broj što smo napisali, 000109. Evo ga. 000109 i Enter na tastaturi, gde iskoči samo od sebe Aleksić Anđela, ukucamo krvnu grupu, 0, slovo O, pa opet Enter i RHD+, to jest poz i onda mišem idemo na snimi. To smo završili, idemo nazad i sad da se vratimo na rezultate, tako što idemo pacijenti, laboratorija, rezultati po uzorku, kliknemo, jedan put levim mišem, opet ukucamo broj uzorka 000109 i Enter. On otvara prozor rezultati za uzorak gde čeka validaciju, ova krvna grupa. Pošto smo je potvrdili, sada je ostalo da validiramo uzorak, to se ovde radi. Evo, validirati uzorak, kliknemo jedan put, iskoči ovaj prozor gde je validiran uzorak, kliknemo OK i ova crveno nestaje. I time je krvna grupa gotova, može da se odštampa. E sad, znači ovde bi generalno moglo da se ištampa, evo na print, i da se ištampa karton krvne grupe, gde su svi podaci. Evo, znači datum 5.11. Evo, 0 pozitivan, direktan, indirektan, negativan, JMBG, datum rođenja, Aleksić Slađana Anđela, i ovde potpis tehničara i potpis lekara. Sad idemo da rezervišemo krv, kada spremimo krv, idemo na laboratorija i serološka interakcija. Pokazat ćemo prvo iz ovog uzorka, znači iz ovog uzorka 000109, Enter, pa idemo na dodaj, otvori se prozor rezervisane doze, tehnika gel card, komponenta krvi, to je znači 60-300, 297, 17, 302, to sve ukucamo, ovo ću da kopiram, znači osenčim sa levim, držim levog miša i držim i osenčim sve ove brojeve i pustim levog miša, levi klik miša. Sad na tastaturi idem CTRL C zajedno, pritisnem jedno za drugi. Evo, CTRL C, znači ovako, i time sam izvršio kopiju. Za sledeći put kad mi tu bude trebalo da pastujem, to je prebacim gde god mi bude trebao ovaj broj.
Zatim kliknemo ovde na ovu strelicu jedan put. Pojavi se ovde krvna grupa 0+, znači stavimo da je interakcija negativna i snimi. Ovo će iskakati sad neko vreme, tako da kliknemo OK dok ne namesti to slave. OK. I nazad. Znači, pojavljuje se ovde na ovoj stranici rezervisane doze da je krv urođena interakcija i da je rezervisana na ime Aleksić Anđela. Evo, rezervino, rano. Znači, sad smo krv uradili interakciju i rezervisali automatski. I hoćemo da je izdamo. Možemo da idemo preko pacijenti, izdavanje doze, a može ovom prečicom ovde izdaj. Evo ga dole, izdaj, kliknemo jedan put. I idemo na dodaj. I sad tu dozu krvi, podaci o dozi za isporuku. Ovo je sad kao ono kad smo izdavali bez imena, to je sličan prozor tom. Znači izdajemo sad krv na šalteru. Destinacija, nađemo koji sprat, to je prva pedijatrija. Znači prva hematonkologija, našao sam. Komponenta krvi 60-300. 2 taba, što smo rekli šta je tab. I pojavi se kursor ovdje u ovom redu za broj dozi i onda da uzmem CTRL-V. I to je paste. CTRL-V. CTRL-V. Sve jedno za drugim. Ovako. Pastovala se ova, to je prebacio broj doze ovaj red ovde. To mogu stalno raditi, jer on zapamti poslednje. To nam je govorio dobri stari Željko, Žarko, Branko, kako se zove. I idemo na snimi. On opet pita o gluposti, 70 godina, to će da izbaci Slavenik, idemo OK. I izdali smo dozu. Idemo nazad. Možemo da proverimo da smo izdali, a ne moramo. Podrazumeva se da je izdata jer piše ovde odredišna transfuzija, pedijatrija, hematologija. Znači u praćenju doza bi proverili i pisalo bi da je izdata za hematologiju. Znači prođe sat vremena, oni završe operaciju i vraćaju nam dozu. Tu dozu sad opet preko pacijenti možemo da idemo da je vratimo u frižider, znači povrat doza. Kliknemo jedan put. Razlog povrata, kliknemo ovde na ovu strelicu i kažemo vraćena na čuvanje. 60-300 opet ovde ukucamo. Broj doze CTRL-V, možda sam objašnjavao malo pre, za copy-paste. I destinacija kliknemo jedan put i kliknemo još jedan put. I nikad ne idemo ovo povrat, jer to će staviti dozu u nesukladnu, što ovo ne odgovara. Odgovara samo idemo ponovno rezerviraj ili dostupno na skladištu. Ako oni kažu da je odmah oslobađaju, možemo odmah na dostupno na skladištu. Ako kažu da ostane rezervisana dok ne jave da ćete oslobode, onda ponovno rezerviraj. Tako da ćemo sad ići na ponovno rezerviraj i snimi, kliknemo jedan put. Sad možemo da proverimo gde je ta doza. Čisto ono da znamo, mada znamo da je ponovno rezervisana ime i može ponovno se izda opet, bez one gel probe, zato što dok važi, rok važi, znači 2 dana. Ako istekne, onda i kad budemo radili interakciju, onda ćemo opet odraditi gel probu. Ali za sad ovako, da naučimo ovo osnovno. Znači praćenje doza, pošto sam je ono zapamtio, CTRL-V, traži. Evo, vraćeno na čuvanje, rezervirana doza, ponovo rezervisano. Znači na ime Aleksić Anđele. Sad, ako ćemo da je oslobodimo skroz, idemo opet na pacijenti i skinuti rezervaciju doze. Tu kucamo komponenta krvi 60-300, gde se otvorio prozor doze sa uklonjenom rezervacijom. Kucamo 60-300, broj doze CTRL-V, pacijent, kad kliknemo ovdje iskočit će ime pacijenta, evo Aleksić Anđela, i opet ovdje kliknemo jedan put, razlog, oslobođena doza.
oslobođena doza i snimi. Sad možemo provjeriti, a ne moramo, ta doza u dostupnim, znači nije vezana za pacijenta. Praćenje doza, CTRL-V, Enter. Uklanjena rezervacija, Aleksić Anđela, dostupna doza i može da se izda normalno, pošto još nismo ovo vezali za sve pacijente. Eto, to je to. To je dosta. Da, sad možemo ponovo ovu dozu rezervisati bez serološke interakcije, znači idemo pacijenti, rezervacija doze idemo, znači pacijenti, rezervacija doze i sad moramo naći tog pacijenta, jeli, koji je već bio, znači možemo kucati MBG, primjer radi, 26.12.002, znači neku vrstu pretrage, ili to, ili prezime sa zvezdicom, ili šta imamo od podataka, broj trajne istorije. Ajde, ja sam odabrao IMBG 26.1.2, što je 2.7.4, znači ovo ću... Znači piše rezerviraj. Kliknemo na rezerviraj. Bez obzira što ovo ovde piše, znači ona nije rezervisana, videli smo malo pre u praćenju, idemo dodaj, da bi rezervisali neku dozu. Ako je to ista doza i nije prošlo više od 2 dana, ona se može rezervisati evo, bez križne probe. Ako je druga doza, a mi smo odradili križnu probu, onda idemo yes ovde, ali sad ne znam da ću to moći zbog uzorka. Uglavnom sad idemo da rezervišemo ovu istu dozu, ponovo, jer su se oni predomislili i hoće ipak da je 100 dozi ako su oslobodili, a to je sve bilo isti dan ili sutra dan. Znači križna proba ne, križna proba je interakcija, rezervacija, razlog rezervacije to stoji, komponenta krvi 60-300, 2 taba, broj doze CTRL-V i kliknemo ovde na status, mogu biti transfundirani i snimi. Ovde OK i ovo zatvorimo sad na nazad, znači ne na X ovde, ne tu, ne, nego na nazad. Znači idemo praćenje doza, CTRL-V, Enter. Aha, rezervisano, znači... Jeste, evo, rezervisano je opet na ime Aleksić Anđela. Znači, idemo rezervacija doza na ime pacijenta kad je urađena serološka interakcija. Znači idemo na pacijenti, pa na rezervacija doze, Rasul, zvezdica, traži, kliknemo 2 puta ovde, pa rezerviraj, evo ga, pa dodaj, ovde je no križna proba ili već urađena. Znači zašto idem ponovo u rezervaciju? Zato što smo već to uradili sve, izdali dozu, oni su je oslobodili i međutim isti dan je opet recimo traže i onda ne moram raditi križnu probu, serološku probu, nego samo rezervaciju. I kucam ovde 603012, evo ga, 603012 i ovde idemo CTRL-V, to je ta doza i kliknemo ovde na status, mogu biti transfundirane i snimi, nazad, znači sad je ova doza rezervisana. Sad trebamo da je izdamo. Može odmah ovde izdaj, znači ne moram da idemo, malo pre sam objašnjavao pacijenti, pa izdavanje doze, ali imate i ove prečice ovde, tako da može i tu, evo ovde na izdaj, i kaže dodaj, pa ovde
destinacija, znači to je hirurgija šok. Ovde greška o KŠ, treba HŠ da piše. Zatim dodam 60301-2 i CTRL-V ovu dozu krvi i snimi. Nazad, ta doza je sad izdata. Evo rezervirano hirurgija šok 1731. Dobro, nisu usklađeni satovi. Možemo proveriti da je izdata. Skladište, praćenje doza, CTRL-V, pa traži. Evo je ovde, kliknemo dva puta, evo 17.37 isporučeno, Rasoveć muško isporučena. Sad idemo pacijenti, pa povrat doze, ako je vraćaju sa odeljenja. Razlog povrata, kliknemo ovde na ovu strelicu i iskoči više ovih mogućnosti. Idemo vraćena na čuvanje, ovu poslednju. Vraćena komponenta, znači 60301, ovde ide 2 i ovde to je vraćena i kliknemo ovde jedan put i još jedan put. I ne idemo ovo povrat, nego idemo ponovno rezerviraj ili dostupno na skladištu. Ići ćemo ovo ponovno rezerviraj i posle ako je otkažu, onda ćemo je otkazati, pokazat ćemo kako. A ako je otkažu odmah, možemo ovo dostupno na skladištu i ovde dole snimi, to je to. Ali sad ćemo ići ponovno rezerviraj. I evo snimi. Nazad. Nazad ovde. Sad, znači ona je ponovno rezervisana. Sad opet idemo pacijenti ovde, pa idemo na skinuti rezervaciju doze kad oni kažu da je oslobađaju. Da bi bila u dostupnim. Otvori se prozor doze sa uklonjenom rezervacijom, idemo na komponenta krvi, 60301, 2, CTRL-V, pacijent, kad kliknemo ovde, iskočit će koji je pacijent, znači da je na Rasoveć muško. Oslobađamo je, razlog oslobođena doza. I ovde snimi. I sad je ta doza dostupna, više nije na ime pacijenta. Praćenje doza, CTRL-V, traži, evo je ovde, evo je, dva put kliknemo i evo piše uklonjena rezervacija, Rasoveć muško, dostupna doza. Eto ga. Sad ovako, znači uradili smo krvnu grupu, spremili smo interakciju, izdali tamo ovamo tog i tog datuma, recimo 1.11. sad je 5.11. I danas opet trebaju krv iz novog uzorka. Pošto imamo ubačenog pacijenta, idemo sledeći. Pacijenti, unos zahteva, vrsta zahteva, znači opet traže da uradimo interakciju. Dakle, traže da uradimo interakciju, kliknemo na trebanje za krv. I, pošto imamo tog pacijenta, znači on je Zlatković žensko, ukucamo, pretražujemo ga, ono što imamo od podataka, znači Zlatko, zvezdica. Imamo šta će sve izaći, idemo na traži. Izađe, pošto je sad samo on, počinje sa Zlatko, imamo ja, inače bi imali ovde još, pa bi našli onaj koji nam odgovara. Znači, trenutno odgovara Zlatković Aleksandar žensko, pošto je ovde nije ovo je belo, mi moramo da obeležimo to kome ćemo raditi interakciju. Znači, kliknemo u taj red i automatski se ovde ovo zacrni, ova kružić, i odabiramo tog pacijenta na odaberi, znači ne novo, nego odaberi tog pacijenta. Ovo je sad njegova istorija, ja sam mu tu spremao, uradio, znači tog prvog, piše ovde da je prvog urađena krvna grupa, petog spremna krv, sad hoću ponovo da uspremim krv iz novog uzorka. Da bi bilo iz novog uzorka, onda idemo sledeće.
Znači da bi bilo iz novog uzorka idemo na dodaj, kliknemo jedan put, otvori se novi prozor koji zove trebovanje za krv i stoji ovde ime Zlatković Aleksandra žensko. Tu sad popunjamo, znači broj hospitalizacije, ovaj njegov broj koji već ima 20370, 20370, znači u stvari mi kao ovo da prepisujemo sad tog trebovanja ubacujemo u novi zahtev za trebovanje krvi. Znači sve mora da se slaže, jeli ovo što već ima od podataka i ubacujemo taj broj hospitalizacije, može biti isti ako je pacijent ležeć nije menjao broj, znači 20370, ovde 1 manje. Odeljenje, znači on je ostao na 6. Kliknemo, ovde šifre, nađemo 6. Ovako. I on se pojavi dole, možemo kliknuti 2 puta na ovo plavo i ubaci se ovde 6. Vrsta nalaza, kliknemo na ove zvezdice, to je znači imunohematološko testiranje. Mada to i ne moramo. Dalje, komponenta krvi, ovde kliknemo, znači eritrocite, spremamo koliko doza 1, recimo 1, i to je to, i ovde snimi. Otvara se automatski prozor podaci u uzorku. Znači imali smo taj ispravni uzorak od 5.11. i sad hoću iz novog uzorka da spremem krv. Vreme, znači evo sad mi traže, tražili su mi u 19.37, ja sam spremio i sad unosim 19.37 i idem broj. On će generisati novi broj, evo ovaj, taj zapišem kao novi broj, jer za interakciju 0001112. To je, znači, najnoviji uzorak iz koga sada sam radio interakciju. Tamo možemo, znači, zadati da se poveže sa IH i on tamo odštampa broj i taj broj 00012 zalepimo na uzorak. Kad sam odradio sve to i uradio interakciju, sad ubacujemo ovde u protokol, da kažemo, Delfin. Znači, dobio sam taj broj, idem na snimi i ovde nazad. Zatim idemo, moramo taj uzorak, to je najbitnije, validirati. Znači, taj uzorak moramo validirati da bi mogli da uradimo serološku probu, to jest interakciju. Znači, taj uzorak sad, pošto već imamo krvnu grupu, ne idemo sve ono potvrda krvne grupe i ono sve, nego samo validiramo uzorak. Idemo na rezultati. Ovo je taj uzorak, evo ga 112, kliknemo 2 put i otvori se ovaj prozor, rezultati za uzorak. Znači, otvori se prozor rezultati za uzorak. Ukucamo, znači to je, pošto vidimo da je AP ovde, i znamo samo da validiramo taj uzorak, a to je ono kad proveramo na pločici. Taj uzorak, znači AB, 2 taba, 1, 2, spusti se on na ovu nižu liniju, za RHD, znači negativno, neg, i 2 taba opet, 1, 2, i on se spusti na ovu nižu liniju, za direktan, jer smo odradili direktno uz interakciju i on je isto negativan. I onda idemo na snimi. Znači snimi, to je isto bitno. I pošto još uvek čeka validaciju, idemo na, znači ne idemo na potvrda krvne grupe na pacijent, to nas ne interesuje, nego ovde. Validirati uzorak. Kliknemo jedan put, pojavi se ovo prozorče, validirani uzorak, znači da je uzorak validiran, ok, i nestaje ovo ovde. Evo, nestalo je ovde, bilo ono crveno, da validacija uzorka nestala. Sad možemo pristupiti unošenju, upisivanju da je interakcija završena. Tako što idemo na, samo da vidim, da, idemo na pacijenti, ponovo, laboratorija i serološka interakcija. Evo ga, to je poslednji taj uzorak. I na traži, zatim dodaj, jer dodajemo ono u krvi. Sad, pošto ja sam oslobodio onu broj u krvi, sad ponovo, pošto sam je oslobodio, opet ću dati isto taj broj, gel card, znači radili smo interakciju, komponenta krvi 6.0.3.0.1.2, CTRL, jer sam malo pre to ukucavao, evo,
to. I kad kliknemo ovde, izađe ovo, znači negativna interakcija i snimi. Želite mlada žena, ok. I doza nije tipizirana, to nema veze, znači zašto je AB negativna, pa on pita, znači ok. I to je to. Idemo nazad ovde. Sad je ta doza rezervisana, evo rezervirano. Eto, to je to, ta pokazna vežba i sad, pošto ja neću da izdajem, a da bi mogli da završamo posao, znači samo je da je otkažemo, da stavimo slobodne. Idemo pacijenti, ono malo pre što smo radili, skinuti rezervaciju doze. Komponenta krvi 603012 i CTRL-V za taj broj. CTRL-V, evo ga. Pacijent, znači izađe Zlatković i opet ovde kliknemo, razlog oslobođena doza i snimi. I to je to, doza je slobodna, znači možemo proveriti, praćenje doza, CTRL-V, Enter i evo ga, to je ova ovde, evo je, kliknemo dva put da vidimo da je to ta, jeste bila za Zlatković, uklonjena rezervacija, dostupna doza, eto, ćao. Dakle, ako hoćemo da izmenimo podatke koje smo već uneli, znači recimo nešto sam unosio naknadno, a nije rađena krvna grupa recimo danas 5. nego rađena 1. a nismo dobro upisali jer smo unosili tog dana kad smo je naknadno unosili, pa hoćemo da vratimo da zbog broja protokola tad kad je bila rađena, idemo na pacijenti, pa onda korisni informacije o pretrazi, pa pacijenti. I sad, pošto smo unosili, znači ovde kucamo ono što imamo. Znači, to je Aleksić Anđela, nju hoću da izmerim neke brojeve protokola i datum kad je rađeno. Aleks zvezdica i dole na traži. Otvori se pronađeni pacijenti stranica i kliknemo ovde dva put na Aleksić Anđelu. I na ove testove ovde, imunohematološki logical testovi, dva put. Otvori se prozor gde smo unosili osnovne podatke i pošto nemamo ovaj broj protokola ovde i ovaj datum 5. hoću da izmenim, idemo na više, pojavi se ovde izmeni, kliknemo to jedan put i automatski se sve ovo otvori i možemo da menjamo. Znači uzeo sam karton Aleksića Anđele, evo rađena je 1.11. broj protokola 2002 i 2065, znači to stavimo, broj protokola 2002 kroz 2065 i promenimo datum ovde na 1.11. jer je tada rađeno, 1.11. evo ga, vreme nebitno, sada i to je to, snimi. Da, pošto je ovo sad sve u računaru, drugačije je malo procedura u smislu. Ovo jeste validirano po ovome 5.11. ali po broju protokola znamo da je rađeno ranije, jer 5. će biti ovde veći brojevi. Neće biti 2065 nego veći, a 1. su bili ovi koji su ovde. I imamo datum da je rađeno 1. Po tome znamo kad je rađena krvna grupa, ako vršimo neku pretragu i proveru. Znači, pacijenti, informacije o pretrazi, pacijenti, Aleks, pa traži, znači sada proverimo samo da vidimo šta će izaći kad je rađeno. Aleksić Anđela, evo, dva put kliknemo, evo ga, zahtev 1.11. 19.50. Tad je rađena krvna grupa, 0 pozitivna, a uzorak je validiran 5.11. ali nema veze, krvna grupa je, znači u nju kad uđemo vidimo kad smo kliknuli dva put da su broje protokola ovo i da je rađeno 1.11. Eto, to je to.